Biyag di tao. Hello gagayam, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Happy New Year kada tayo amin. Sapay kumata nakaradkad tayo akanayon. Sakbay ti barumanan nga episode na drama, makablawa mampay ni Arnolfo Calulot, Jenny Batala and Company, kan sa gawin ni family dita San Manuel, Pangasinan. Kaya titay nga ruden danggan ti episode 330. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Sulsulti pantakon dagiti pulis. Iparpartak ko pa itagtaray. Sa narumbang amati liwantak dagita pulis. Uray anyat mapaspasamag. Jak tupulos sa patiliw kada kayo pulis. Pastre ka nakadagos na to. Ha? Anta ka di man ang inarabid mo? Asino ti itartarayam? Sino pa'y dagiti kontrabida a pulis ha? Kontrabida dagita tatawa. Ay sudat agbalbalin na lapad iti pagsapulak. Imbis anak kaado ako ma. Saan? Ta sumanipot dan tumot ngamin. Lulit pangaasim. Sadeng amon ti kasang aramid mo. May sagmak kalaang dita. Yan apay. Di ka mabutang amabalod. Ay, sanak to ang mabalod. Tanalaingak nga agtaray. Kan didak mailasin. Takanayon ana abungan ti rupak. Siyak ti matantanagan iti kasang aramidam lolit. Ay, relax. Sana bale. Tanalaing to'y nobyam nga aglemang. Jak tog patiliw. Promise. Please, dengan na kumamot Aga brodak, tapno dumakkel ti sweldo. Basta isardeng mo ti panagsipsiptot mo. Agikata ko niti trabaho kiti kinugwardya. Asi kasuwa kong ti papeles ko. Intun maka-abroad kanton sa agsardeng iti kastoy at trabaho. Agbalbaliwak ton. Intun adon ti kwartata nardo. Promise. Oh, nagsapa ka mo na nagawid nardo. Wan, tadyak nagtrabaho. Nag-resign ako niti trabaho ko. Tarugya akong nga ipagnadag iti papeles ko para abroad. Anya? Ay, apagiso nga rod. Kuyogan nak nga rod arumwar. Ha? Papananda? Intay ila ko dahito eh. Nginginaan arilo dahito eh. Kanto'y dua cellphone. Dahito ho. Tapno adakwarta nga aramatem nga agipag na iti papeles mo. Ha? Saan? Diyak kayat. Pagdiskitara kita sa bali. Diyak kayat nga usarin tinagtao dito takaw. Ay nanardo, practical ti biyagitan. Ha? Ano ti agsingsingpet? No agsaraaw mo ti tiyan mo. Basol tar aramidam? Wan, basol na basol. Nga madama ti kunada pa nagbabawi. O, agbabawi akto Inton makaurnong akton. Lulit. Malaala, kayo gana. Intay ila ko dahito eh. Adan na kontak ko apang hilakwak. Isabat ko laangan ti buyer. Diyak umay. Aping bakbakwar ka lulit. Masikugak nardo. Anya? Talaga? Oh, adan to na naktalulit. Wen nardo. Ala, ay wanang aruti sigog mo Tapno na salon at tungay pasngay mo. Agtali na idkan dito boarding house ta. Di kan rumwar. Kaya't ko kumapay ti agtrabaho ngam talaga maditiriknak. Maulawak, naglaladutak. Talaga kasta, taaginaw kakit nga ron. Mapit lang, tawag ang hinanang. Ipakamok ti panagsikog mon. Maragsakan lakit di dayjay taaddan dun apo ko na. Nukas tamo laeng adikan agtrab-trabaho, nardo anak ko. Agawid kayo dito'y probinsya. Tapno maasikaso manaimbag ti asawam, bayat ti panagsikog na. Tituyang ti pangituluyam iti ilaklakad mau. Wala na. Tapno makapangan mo't ni Lolit iti presko prutas ka na natin. Ikaw na. Ken tapno makalangab iti presko nga angin. Tapno na salon at daadwa iti agbalin nga po ko. Sige nga rin na lang. Tagawid kami ni Timabi. Bye na. Bye, anak ko.
Diyak kaya ti dya probinsya. Amo mat, nairwamak dito'y syudad. Dito'y tangagnahan. Ket uri ag sublitan tumanen ano makapagpasngay kan. Sigurado boring ijay. Diyak kayat, Nardo. Please, Lolit. Patgan na kumawat. Para kada kayo iti sikog mo ti pampanunutan. Para iti pagsayaatan nyo. Nardo. Ura italaang apat ganak ba ta? Adon aguntaway a pinahaay kadagitikid daw ko rin ka. Iso please. Agawit ako man ija probinsya. Malala. Basta, ipasiguradom anasing pet ti inam. Amang ano apera mo ti inam. Saan? Nakasingsing pa datatang kinanang ko. Kastamot ten nagiti kakabsat ken kakabagyak ija lugar may. Sige, patgan ka. Ngam, no addadyak magustuhan ijay. Ha? Agsubliak adagos dito'y syudad. Wen, promise. Agbaling kanto anaragsak ija probinsya. Agbaling ka prinsesa ijay. Tadi ka pulos pagtrabahuan. Anya, agawid ka ni Jeep probinsyayo ko nam, Lolit. Wenting, tani, masikuga kon. Diyak ko makayat ang pilitin nakmat jay live-in partner ko. Ay sus, di maksayan man ang tigrupo. May kawa kami lakit ti. Tani, awan ka na kadwami, Lolit. Nagsikugak mo't ngaminen. Diyak mo't lang makatrabaho no masikugak ding. Ta syempre, diyak makataray. Agsublikan to nga roda. Urayan da ka, Lolit. Wan, makitan to ding. Diyak maipasigurado. Si kagayam tinobya ti anak ko. Ay, hindi pa ila kaya't ka makita. Balasan ko. Nana, pasensya kayon dito'y balay may balasan ko. Ta nanumulang nga may ti pa nagbiag mi dito. Okay lang, Nana. Malaala. Aginanakay pailaang balasan ko. Tada kami ti makaambong aglutaw iti pangrabian tayo. What? Ay lakay! Natiliw mo tay manok? Wen, bakit? Ala balasan ko. Dito'y kapailaang wine. Agpaangin ka dito'y papag. Dahil nakman agsukdal iti papaya nga isang pautayaw iti nitay amanok. Nardaw. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkasar iti nubiam. Nabayagan na kahit kung ikasar ni Lolit, nana. Di na pa'y kaya. Kanayon ko nga ibagaday takin ko na. Oray, simple la kumakasar. Ngamsan pa'y kano anak kasagana. Apay ngay, sapay masikugan. Wen nga rod, nana. Awan maramidak no talaga adi na pa'y kaya. Kahit amo ka dahin dagiti dadakil nati panagsikugnan. Wen, nana. Inyawag nan kadakwada. Lolit, babae timpas ngay mo. Nakapimpintas nga ubing. Kamaw dyan, anak. Ay, nakanakak matlaangan. Wen nga rod, paglakit din tanaganak ka pa eh. Sakbay ti flight ko. Nardo, panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno maisaganaan ta itinapinta sa masakbayan ti anak ta. Nardo, Sana ba ali? Tadadananan kenta nga kaduam. Isuda ti katulungam ang mga sikaso iti anak ta. Ti da kabaybayan lagi ti dadakkel ko. lakay. Mala, mabit lang nga. Dahil nakagluti iti sidaan. Tapno makaigop ka iti sabaw. Hello, Ding. Hello, Lolit. Kumusta? Nakaanak ka din. Wending, madaman ti panagtanggad ko. Ala, ang gawang tagpapigsa, tagsublikan dito syudad. Ha? Di mo't nag-abroad din ta asawam. Wen? Nukas tarod, nawaya ka manan. Mabalin mo man ng tagaliwaksay. At damo nagiti katuga nga mamang bantay iti anak mo. Maborboring nga ruden dito'y. Nangro na ita, taawanan ni Nardo iti pudermi. Isungarod ako na ngagsublikan dito syudad. Anya nga'y tagbali na masakbayam dita. Awa na, aglusyang ka lang dita nga, tagtagi balay ka nagawawer iti ubing.
Agsubli ka kit din ito siya dan. Wanding, mabiitan. Agpapigsaak pa'y basit. Akay, napanandya manugang mo. Kuna naman nga adala mapanagatangan ni Jay Store ang mawamutain. Apay nga awan karaga di aparador da ijay silid da. Awan mo dagitay kaus na ijayag. Anya? Nakalukat kami di aparadaw. Iso ang nakita. Nagtalaw sa amot ng timanugang mo. Imposible Panawan lagi din ti anak na nga gatas kong kuwana. Inka ngaming kitain ti aparador da Basit ti karganan. Ay, no bilang nagtalaw, hindi anya aga po kumangay. Kay nakasaysaya at tamukin kuwana. Jak amu Awagam ni Nardaw. Taibagam ti kaawan ni Lulit di ti balay. Awan ka di pa ngaging kay tananan? Ay, awampay mo anak ka. Rabi ay, awampay laag. Sumanangit pa'y mo ti anak yaw. Mabisin siya. Iso nga inyalaan binay ti gatas na takaasimay. Sige nga Rod, tawagak ni Lulit nanan. Bye. Oh, makapadaan agmat ni Lulit. Sa di nga tan tinapanan na. Oh, Lulit, ang damag mo. Ha? Ni Nardo? Sigurado, naamuan ng tikawan ko yung balayda. Sungbatam nga ron na. Tay bagam tikadam manan nito isyudan. Ay, sige. Hello? Sa di tayo mo Lulit. Adak dito yung syudad. Apay nga daw ka dita. Apay pinanahom di anak tayo di probinsya. Mapurboring ak una yan ni Jay Nardo. Iso sorry. Sana bali Taadadananang kang tatang mumutamang bantay iti anak ta. Pang-aasim ko ma. Agawid kan. Urayin na kan ti anak ta. Dito yak pa'y. Kaya't ko ti manggad Nardo. Maboring ak nga awan trabaho na. Anya ko matrabaho. Subliyam manan, isigod nga arabid mo kasta ka di. Ay, sorry. Ngamday ta tinakairwa makatrabaho. Di na ko mapagpungtutin Lulit. Agawid kan ko na. Di ka kadimasyan iti anak ta. At dangarod datatang kinanang mo amang ay aywan ken kuana. Basta agawid kan. Di mo subliyam ti sigod nga arabid mo. Nagbalbaliw kan saan. Wan! Ngam sa pulan ba't nga ro ti bagik daytoy a trabaho? Iso pasensya kan. No di ka mapatgan iti kayat mo mapasamak. Anya. Sige, sige. Ada pa yaramidak. Bye! Oh, anya timbaga dya sawam. Pagaw-awidan na. Ngam dya kayat. Dito'y syudad ti ayan tiriknak. Kaslaak mabagtit no at daak laang ija probinsya. Nagboring launay ti biyak ijay. Dandanin agkasangay ti apo ko tabakay. Ngumaging gayta. Di pa'y nagparik na apulos ti inana. Huwag nga road. Uray ni Nardaw. Awan kanun kontak na iti asawa na. Hay, manumot ti kasjay nga ina. Naiturid na tinang panaw iti anak na manipod maladaga. Huwag nga road Ay kasi ba iti apo ko talaga Kinuray ni Nardo kasi may tasininaan nan samot tayo. Ay laki di Tawan nga road kontak na kinkwadan. O di kastan, titungpal na. Nagbiti pa naglabas dal daw anya insan. Agbakasyon ka man na ni Dya Pilipinas iti mabiit. Huwag nga rin kasinsin. Ngamdya ako nagsubli dito abroad. At damat pasit urnong kon. Isong agbisnis aklaan ni Dya pagilyan tayo. Tapno masikasok pet anak ko. Ay katuan atan Ubing pa'y dya anak mo. Ang talaga kadiasaan na nagparparik na ti inana? Awanan damag ko kinkwa na insan. Nakiasawa siguro niti sa bali dahi jay. Kat kumustan tirik nam insan, nakailiw-liwag kan? Huwag kasinsin. Linipat kong tinapalabas. Okay akitan. Ay kuwan Sana balit tandamot anak mon. Ang mabalin mo tamat ti mga asawa manan, taubing ka pa'y insan. Narigatagsaw iti patapos insan. Isadyak pa'y masungbatan dahi ta.
Daddy, agyaman nagtasimmang putkan. Piya anak ko, takil kan. Kaili ko una yan, anak. Kailiw ka mat, Daddy. Di ka nagsubli ijay abroad, please. Wen anak ko, saanin. Agtalin na ida ko niti balay. Tapno makadinakan itag na nayon. Yehey! Thank you, Daddy! No kasta, di ka nag-abroad, anak ko. Saanin nanang. Kumata kiti untamano alugan. Uray tayo nalakalaing. Ta pangangkat ko iti kumpurmi ang maila ko. Ay kawan, anak ko. Tapno maragsakan mo ni Pia, tanay. Pinanawan lang nga rodon ti inana. Sa kapay lamay adayo mo kingkwana ay kasi may. Uy nga rod nanang. Kahit ko bayabayan tanak ko. Bayat ti panagdakkel na. Daddy, ag-deliver ka kadi iti lakom anateng ita? Wan anak ko. Ngam inak pa agang ka ti syudad. Sumurot ka? When Daddy, tawan klase kita. Sige nga ron. Ingka agrubatan anak ko. Takumuyog ka kanyak. Tapno adda ka istoryak itilugan. Ha? Daddy, adda babae nga agtaray-taray ititan nga ti kalsada. Ipaigit ko pa ilang tilugan. Bagtit samot dayta, nagdungrit. Wan anak ko. Napukaw na lakit di tilimbong ti panunot na. Ala, nagtukawan iti nga ti kalsada, oh. Dito'y kalaan nga. Inak ibagang agpaigit. Ta mga numaatalan anak. Sige, Daddy. Kapsat, agpaigit ka. Ta delikado tar aramida. Akure ka. Lulit? Si Kadayta? Wen, lulit tinagan ko. Lulita. Lulit. Lulit? Umay ka. Agpaigit ka. Wano saan sumurot ka kada kami. Umay kan. Tailugan da kan. Manjak. Abay, ikanak iti kwarta. Ikanak iti kanak. Wen, alam. Umay kan lulit. At damakan ijalugan. Umay kan. Ay, nardaw. Nakakitaan nyo ngay kan nilulait kan. Daday, apay nga yakas jay mo tilangan na. Nakita mi dya syudad nana. Tulungak ni lulit. Takaasimat. Ha? Ha? Iti likudan tinarabid na kin ka. Kaya mulat ta tulungan na nakaw. Wan nanang. Tapno agimbagan. Kat adamatan mayam amok kinipiya nga inana. Ha? Ipadoktor mi ni lulit nanang. Barang maagasan pa eh. Kat apaman nga agimbag. Isuntunti pa nang yam amok kinipiya. Apay nga ipanaw mo ni Nana Lulit, Daddy. Wan anak. Tapno agimbagan. Ipan ko iti ospital. Apay atul-tulungam. Am-amum ka di, Daddy? Uwan. Amok ni Lolita, anak ko. Daddy, nabayagan akayat ko ang makita ti inak. Ngam aging gaita, jakpay amuno sa dino ti ayan na. Anak ko. No damagag kada lolo kan lola. Kalaat ka no ang nagpukaw. Ayan na nga tan. Sarabale. Taumadanin ti pan nakamamum iti inam, anak ko. Ha? Pagkunaan nyo ngay. Amuyo ka di ti ayan na, Daddy. Sa pulan tanto, anak ko. Anak ko. Nasaysaya at no ibagabon ti pudno kinnipiya. Ibaga pa ni Lulit, ti inana. Ibagak to apangan nga gimbag ni Lulit tatang. Kaanon tupay ngay? Ibagam kidliitan Tapno maamuan na ti pudno akasasaad ti inana. May mayat madlahag no gimbag pa ni Lulit tatang. Sakon tuyam ammo iti anak mi. Sana bale, tanak ko na ti doktor. Nga danam na mga agimbag ti asawak. Daddy, mabalin ka di ti agpakada? Ha? Papa naman ako. Sumurot ako makadakasinsin ko a Joy. Mapan kami aglangoy ijay bye-bye. Kaya't ko ngamin ta aglangoy. Ay, sana. Di ka mapanudidak kadwa.
Di sumurot kayo. Sana na, taado ta aramidag. Agdiliberak itilakok. Alan uri syaklat ang arudan ti mapan. Adamot daan ti kan angkel akadwami. Adu kami amapan. Please, Daddy. Alang arod. Basta ganad kay Jay, ha? Di ka mapanita adalan. Tadi mo amuti aglangoy anak ko. Nardo anak ko! Ay nasaya tadakan. Apay ajak makontak ti cellphone mo aya. Kunuray dagiti kakabsat mo, di na ka makontak. Ay anak ko aya. Ni Pia! Nalbos ka rin di bye-bye. Kasaada na na isambot ti biyag na iti hospital. Pia, nako! Apay, pinanawan na kami maten. Apay, nako! Pia, apo ko aya. Apay, tibay, nako! Tinakapasamangan ti Gastoy. Apay, nanan! Kaduang butan ni Lulit na nagaway na nakaw. Naimbag nga orasyon, nanang. Hey, Lucas na! Naimbag kan, Lulit! Uwen, nanang. Pinagawid na ni Lolit, anak. Tanimbaganin. Nga magtultuloy kanulat ta. Di pa nagagas na. Nasaya ata. Naimbagan kan balasang ka. Isu na lang ta. Sayang. Ala, pastraganda kami pa inanang. Apay, di na kinuray ti anak ta, Nardo. Apay. Pagbababawyak, tijak panangyam abuken kaken kuana. Iti si bibyak pa itanak na Lolit. Takayat ko kumahasurpresaan. Kayat ko anaimbagan kan. Sa kantuyam amuken kuana. Umkas jay matan tinapasamak kan kuana. Nagsakit nga klunan, Lolit. Anak ko, ladawan mo na ang atirara ko pa kita. Pakawanan na ko. Ado tinagkurangagan ka, anak ko. Iba't patag ka unay, Pia. Nardo, pakawanan na ko. Gapoy iti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti anak ta. Awan mo tan. Lolit, baba itimpas ngay mo. Awan nga ron. Adan kasukat da di Pia nga anak ta. Well, Lolit, kat pang-asim ko ha. Di mo panahon ti anak ta, please. Talaga saanan, Nardo. Ipamaysak nga si kaswan ti anak ta. Diyak kaya ta panawan. Oh, agyaw mo na, Lolit. Ala, agawa nga rin nagpapigsa. No makapagkasartan. Uwe, Nardo. Kati ka rin. Diyakon aramidin ti kas, iti inaramid ko iti kalabas. Balbaliw akon. Sulnitak tinagkurangak iti kalabas. Babaan ti panangasikaso kada kayo iti anak ta. Oh, agyaw mo na, Lolit. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat, Nardo. Tunggal tao at dakarbangan na nga agbaliw no nakaramid iti basol. Iso ano at dapay gundaway mo amang sulnit kadag iti kurangam, aramidam sakbay amaladaw ti amin. Alaga gayam di tamanan tinagpatinggaan day ta makasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Insurat ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnina kada tayo amin,
Happy New Year manen, iti tunggal maysa. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras tayo amin. Di may patangatang ita drama kat napagmaymay sa part 1 kan part 2. Wano full episode, di pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si Ka Gerald. Ninanang mat. Agsisinno ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangarod tiyak pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinam samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mat. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba ang makakitkita iti kastangar aramidam, ha? Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na ano kasta ka anak ko. Asino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akas ken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo, tapagay ayaman terikna da. Pastime lang da gijay kung naklangarudan, nanang. Sa balimanan tayo nakita kanyang kasmay ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Agasaman na ita, pare. Agsisinno ka ti awid mo dita palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan, pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta karamidam, pare Gerald. Amangan no, pakaisagmakam to pa'y kiday. Nairwamag matan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam. Kapag na lino ko nakagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tapno agbaling kamot, ababairo, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotormat. Wine. Huh? Dakkel tinagpaliwan di kapsat mo. Sipod nagsina da itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae iti biyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumait ang nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas jay lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko maday kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Oray asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na, manang piyang. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak ba't na nairwa makas di tigayam ko. Sa anak pa ikidya komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot matan ta uray asino mo di ta babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae iti ang angkas na iti motor na, manang. Wan nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikas tangar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayat ti pagsaritahan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanag iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Di manang mat. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutom ko mamat ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day tarason.
Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinating mulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang, di na ka di pakadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diretso mati makukortak nanang. Ken plano mi manen ti agrides intun Lunes. Saysayangom lang ti kwartam no kasta kanayon. Dakas ka din, no? Aginjoy na tao nanang. Saan nadakes ti aginjoy? Saan kumamot akasta, anak ko? Amum ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukad ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. At daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, win nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Amok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di namat amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awang mo nga mindeng-denggen na asaw, di kapsat mo. Kasanon no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim tulaan. Pangasim Gerald sarde nga mon day takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngem, Bay anak ka nila nga aginjoy manang. 25 mon. No anya man tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko makit tinagdudumaan da. Agpapadala na kita. Ay, no agpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kanina na. Adapay nga ta. Awan sa mata. Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumteng tulat ta day ta. Ma'am-amom to ti babaya may kari para kan ka. Adaman saludsudat kan ka, pare gari. Anya data, pare Gerald? Asino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babae. Ni Shane, kasinsin tinobya. Isungam mo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Ken, asino ti Shane kanakwada? Atid dog kimok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May dalang laki New Year, iti ayan ti kasinsin da kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon pare. Agbalbaliw ka, sarte nga mon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kumusta kan? Kumusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Si Kangay, kumusta ka mat? Ay, kasi ti sigot, single lata. Ay ka nasayat lahat nga ron ano kasta. Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo mo triniplayan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replyan, mari ko. Nasayat at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide.
Damat basit pagkautunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Sino man nandita luklukwam dita cellphone mo? Luk-lukun adagos man nati bagayong mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo dito balay. Depende ama nang. Ay pang si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga aramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palan ti biyag mo. Relax lang manang. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nandita, Shane? Babae manan? Yam amok to no umanugot nga grades kami. Panagriknak, ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Wen, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron kasta. Tapno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka diti lugar mi sakbay nga agawid kayo. Mano nga aldaw lang kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timak mo. Kalpasan ti panagpasyar ta. Lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaitudi nga pare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O nana, itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan do dito'y mo laang anti pakaikamang ang balasang kaw. No iso ati pagayatan ti apo nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalin latamait nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrabahwak nana. Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe nana. Ay, kasanungay daytan basan. Long distance kayaw iti anak kaw. Sa anak pa nga inaklo ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak kaw. Ninana nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya siya asawan nana. Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisang, nasingpay, nalae, kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure, ama ko na. Saan nakas kadagitin niya awid mawa, jakamaw, no sa dino tinangal alaam kadagitan. Iso na lang, ta nakadayumot ti lugar da nana. Anak ko, saan alakpud day ta, nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamat timbaga ni nanang. Ada ka nung amin inya maamum kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawana. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka din? Saan pa eh? Kaano lang mo itinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, alay ikalay samon. Dumteng to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Ada madmadlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pari garay. Saan ka amat na romromar? Talaga asahanan pare. Nilagayam Shane ti agas. Ti naidumdum sakit mo pare.
Sa bali ni Shane pare. Ure no sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na tipod no ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka, saan nga amin na babae kas iti ex mo, aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita, tanam amom ni Shane. Hoston ti babae, sarding amon. Tapno sana madismaya di tao pare. Talaga adaktil ti nagbaliwan ti kabsat ko ananan. Wen nga raw piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di ka na yun arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae apara kan kuana anak ko. Kan may saan na nakumkomporme a babae ti yawawid na dito balay. Sipod na maam na day dya Shane. Wen nga raw anak ko. Hello, Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lakta. Kasa talaga, ah? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito, eh. Anya nga minun tayo ko lang nga ibagam kanyak. Ha? Kunak, sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito balay. Tapno mayam ammo kamot karagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no a Lunes ti day off ko. No, okay lang ken ka, kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag aktuanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. Aklunin ako ni Shane nanan. Ay nukasta. Da kayaw na nakaw. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na, pumasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak kau. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ka. Da kami hindi makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am muna kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayab, da kami ti makaabu ditoy. Aganan kay ti papanam Gerald ading ko. Uray na kayo dito yamanay. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito eh. Tulungak ano kwa tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo tamasapol bantayan nak manang. Ano sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita tanaka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko para lang iti kasya klase ti babay. Sa may sa adamot na ni Shane. Adayo saysayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay lang ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga Rod. Pangururayan ta ni tatang. Adala namin biit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? When? High school ak pala idi. Saan ko lang kami na naistorya ken ka? Pasensya ka noon nasaludsud ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang matikaduang. So ngayon turturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamo ti sakit amarik na. Ang kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasaya at matata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amu na kanyak idi.
Ang jakman na mo, saan da ka no compatible? No kasta, nag-break na matlaang, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin ka nagtibanag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang, makapasa ka din mutlaang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na anak ko. Diyak pa'y amo ti husto kinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sa pala ko mata, limpyo na lalaki tinapili anak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang, mapanon titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya day ta? Sapay ko maata. Saan ko apakaupayan? Aklo na kon ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen, Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit ni Nonya ti ibagam. Ikarik, saan mo ito pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan ka matunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot to iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupianak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kankwana. Ay saus, ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay awanan kasanungay, dagiti mula kang tarakinan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Inton sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumet, san mabalin nga aglangan na iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at mat nga ro no kasta. Anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang lumapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandogam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabitla ang Gerald. Alam, do'y basita prutas kan nateng. Ado tinateng daijay tatang. Wen, sa balimot a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, yawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Ngam, nalpas mo't ngami ng tilib ni Shane, manay. Kaya't kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da? Nasayat, mat. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan na pa iti prutas kan natang. Ay mayat nga ron ano kastadin ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Adda ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pay Mga kanuwabisin ka. Adda mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak inaklon na ka ni Shane pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung pa'y gamay. Uy. Ay, naimbag ka pa'y pare. Ha? Ada, kaya't mo asawan, pare gari? Apaya kas ta tinaybagam. Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak.
Da kayo gaya man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak narod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong batam ni Shane na gitiawag ko kinkwana? Mga nubi sinaungbit, anak ko. Ura na giti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan nga daw. Ay, ano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay na kumaananan. Kumusta nga Gerald dading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, ngam saan na kasi di? Ni, kasano nga saan na nakasidi? Saan mo't na sweet kanyak? Amang ano, dala parikot na. Sinaludsod ko, ngam awan ka naman. Ni, apay nga rin nga kasta. Anya ti makagapo. Dahil tinas ka na duktalak manang. Saan mo't akas to ni Shane di? Dakkal tinagbaliwan na ita. Agyaman ta sinong batam ti awag ko, Shane. Anya ti pagamaya, Gerald. Tagulit ka mo. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanya. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya ta mangit ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye. Shane? Sa di no ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayam da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo tunday dyan. Madanagan ak una yan ti kasto yung mapaspasamak, pare gari. Madanagan ak. Tama nga no, mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, paray. Mapanak itayam da Shane. Naskan nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko tiyag palawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon ta ken ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, saan ka di? Babaero ka kano? Kat agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kong tikas diyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano ka nagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payagas dyan iti pang nagisarita may tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isutindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu ti ang angkas na iti motor na, kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary, amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay ka di ti kayat yung agbalin na manugang. Sigurado ka kaday apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta ka Gerald? Nasayat mo't manang. Nakasarita ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kuana. Amangan no sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak latan ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maiti anak yo, tatadudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Ngagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo.
Jak ilibak day ta, tata. Ngam nabayagan day ta. Nagbalbaliw akon, sipod na amok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapo takayat ko ti makamove on. Napasaktanak ngamin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kadiagon ulbod, Gerald. Jak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramida. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, tata. Kayat ni Gerald tiyag na diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matgayam ka anak. Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan na sikugan na, tatang. Saan mat siguro, apon no? Pagustuhan mo na Gerald. Ikam iti kundaway na amang ipanagnak iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan ti gayem mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kunak tumot ngamin ken ka. Pudno ti ibagbagak. Kabailam ngarut apanagnakan. Wen, aklunak adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas, inom, ken paspasyar. Tarudad duma, adama dagiti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan namot nagitimbag baganakin ka. Ala, mawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madalagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Si kalang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Iso ano mabalin? Jak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinang dadal kanya. Pare Gary! Pare! Si kamad gayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Ah, Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno ti imbagam ken kuana. Ngam saan mat? Sinobraan mat tindandanon mo ken kuana. pare. Amok ang nagkurangak. Ta saan ko ngayon bagbaga ko ni Siyenti may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta inuna anak. Sinubsobraan pa'y tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Tararagsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kaya to asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni Tinobyak. Sininaan akon. Ha? Insukat na kita sa bali ang lalaki. Anya? Sa pala ko ba? Tamawatan na pare. Pare, namiris kong tibindot ko. Aklunak. Imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatkayat ko. Ada kaduak nga gladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinagam ken ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapay lang ko ma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyama na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. Alagagayam, di tamanan, tinagibusan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you! Diyos taginay titunggal maysa. Kumusta man na ni titunggal maysa? Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode, makablawan pa ni Maricel Kaling, Belinda Ramos, kan ni Lisa Duldulaw. Kaya titay nga rodendenggan ti episode 333. Dito'y drama tayo. Biyag.
Di tao. Grace, kumusta? Apay akas ta tilangam. Kasla na nagtipang panunutam. Si kamot gayam day Tarwena. Nakasangkot ka gayaman? Okay, kumusta ang iti bakasyon mo? Ay, enjoyment nga. Makabanog. Ay, Wan, dahito ti pasalubong ko kan ka. Ay, wow! Nagyaman ak dito'y pasalubong mo, Rowena. Awanan yaman na. Kat, apay nga rin nagunag ti pampanunutam itay. Adda ka di problema? Problema nga rod, no pangalaak iti kwarta pagpa-check up ko kan ni Manong. Ni, apay ka din ni Manong mo. Nan ano? Ay, ada nga rod sakit na iti kidney, friend. Kasapulan na tigpa-check up manen. Nairandara na pa'y mo't, naikata ko niti pagtrabaho ak. Ket saan mo't ang makapagtrabaho ni Nanang, tabakit mo'ten. Isuha ka sa pulak unay ti financial, friend. Kasta ka di, friend? Wan, baka adamot mairekomendam at trabaho para kanyak, friend. Sige. Di kag danag. Agdamagak. Awagan ka adagos no adda masapulak. Agpakada nga rodin ha. Ta amang ano birbirukan da ko ni Jibalay. Alawan, friend. Salamat ha. Urayot nga rod ti awag mo. Hello? Hello, Grace! Agsapsapol ni Uncle mi adensyo iti Tagaluto Jeminasan. Kaya't mo ka di? Alawon Interesado ak, friend. O sige, agsagana ka nga ron at akayugan ka ang mapanijay. Wan, friend. Agyamanak. Wan, umayakon. Nanang, agbati kayo pailaang dito'y balay Da kayo pailaang ti makaamukan ni Manong. Tay nakitaan ti pagtrabahuan nga nyawag ti gayem ko. Agsubliak mo't lang dagos, nanang. Malanak ko. Agan-anad ka nga ron kanayon. Naimbang agsapayo ang Densyo. Isu ni Grace a friend ko. Tagsapsapol iti trabaho. Naimbag nga agsapayo. Siyak ni Grace. Kastamit ka na kayo, na yung bagagsapayo, Mike. No, kasta nga raw, mangrugi ka ninton bigat, Grace. Agtrabaho ka dito balay. Ti trabaho, kat ilutuam, nagiti tao, agtrabaho, iti pagminasan. Owen, Uncle. Agyaman ak unay iti impaayo trabaho. Kumusta nga anak ko? Kumusta tinapan mo kinita pagtrabahwam? Nasaya at nanang, naanos ni Tata Densyo nga agbalin nga amok. Mangrugi ako na dagos inton bigat, nanang. Maipa-check up tanton ni Manong. Nailutom ka di amin na makan, balasan ko. Owen, Tata, nakasaganan ti amin. Ano kasta mapantang? Itulod ta pa'y nagiti makan, iti pagminminasan da. Owen, Tata. At kay kaya man ang kag. Sino nga dito napintas sa balasa nga kadwayaw? Sorry, Grace, Rolly. Ti kabarbaro, para luto tayo. Hello? Siyak gayam ni Grace. Siyakmat ni Rolly. Oh, iti sweldo iti makabulan, Grace. Kat mabalin ka nga ag day off, no bigat. Agyaman ako na Tata. Aramatak da ito'y nasweldok ita. Ta ipa-check up ko ni Manong ko. Nay, mayat mo tiisam mo asumungad anak ko. Adda ka di napinta sa dama nga isang put mo? Ala, nanang, naala kunti umuna asweldok. Inta ipa-check up mo tin ni Manong inton bigat. Day off ko ngamin. Ay nahagyaman anak ko, gapo iti sakripisyom kada kami iti kabsat mo. Sikat imang isaksakad iti panagbiag tayo manipod na tayo ti amam. Ipatpatag kayo ngamin, nanang. Kataramidag ti amin na kabailak. Tapno maipa-check up tayo ni Manong. Ala, maturog tayo na masapa. Tamasapa tayo nga ipa-check up ni Manong inton bigat.
Sanen nga kurkuri ti dua kidney ti pasyente, ma'am. Kasapulan na ti ag-dialysis. No ada mabirukan nyo a donor, may bayad. Tamasukatan ti kidney na. Kasta ka di, Dok. Sige nga ro, Doktor. Agyaman kami. Anak ko, kasano day tuyen ngay. Pangalaan tayo iti kwarta pagpadayalysis ti kabsat mo. Di kay agdanag nanang. Siyak ti makaam mo. Agdiskitarak iti mausara. Oh, Grace. Apay akas ta tilangam. Napukaw mo't itong tinasamit ngayon sa mo. Ano ka di problema? Uwen nga ro, Rolly. Ado ti problema. Ngam... Saan mo napakakumikuman ti problema? Dayto yun ti kaninyo. Umay kayon tahing kayo manganan. Ala, no kasta ka ro, agyaman kami iti dayto taraon ngin sa ganam. Awanan yaman na, Rolly. Trabaho ti mangiluto kada kayo. Sige, agpakada akon. Tagsubliak ngamin iti balay ni Tata Densyo. Adupay ngamin ti aramida ki jay. Ay, una na ita na pa ng ming-ming mo ni Grace, pare Rolly. Dandanin pa matinagan na takaldirong igamaw. Nagpintas mo't kami ni Grace pare. Kan nalagaan tirik nakin ko na. Uy, agayat kan samatan ka ni Grace, pare. Awan lagas na pare. Baro akin balasang mat. Mala, umay kay kidita mga tayon. Kumusta ka, Insan Rolly? Itala makita ka man na. Nasaya at lataroy na. O, adaman damaga, insan? Oh, anya ti damaan ka minsan. Am-amom ka din ni Grace? Wen nabayag agayam ko ni Grace. Apay aya? No, kasta. Ada cellphone number nakin ka? Katwan tagayam ko kat nga rod. Apay adamdamagam ti cellphone number na. Kaya't ko nga rod nga lang ti cellphone number na insan. Kurso na adam sama ti gayam ko insan. Kaya't ko nga am-amon iti gusto ni Grace insan. Alan, tayo namero na. Taawaga kinton madamdama. Kalpasan ti trabaho mi. Sika talaga insan. Sige, mabit lang nga rod. Ngamne, di mo luklukwan di gayam ko. Nasingpot day jay kan nagagut. Wen, di ka kadiagdanag insan. Asino na tato yung mawawat? Hello? Asino da ka di? Hello, Grace. Ni Rolly na ito eh. Ay, si kamot gayam, Rolly. Apay ka di mo mawawag ka. Kan, nangalaan ti number ko. Inala ka ni insan ko, Rowena, ti number mo. Mawag ka. Kaya't ka kumang imbitaran iti panagkasangay ko. Itong madamdama, iti balay da Uncle Densyo. Ay, agyaman na kiti panangimbitar mo kanyak, Ngam, tsak masigurado no makaumayak. Ngamin, kadkaduag ni Nanang ang mga asikaso kan ni Manong ko. Kasta ka rin? Ala, sapay ko maata, maka-attendar ka. Namaag ti kaadang to. Oh, Rolly, ada ka mat? One, Grace, imayak ta. Umay ka kumay pakada ka ni Nanang mo, ta sundun ka. Grace, asino ti kasarsaritam ti anak ko? Hello, auntie. Naibag amalam nyo. Siyak gayam ni Rolly. May saak at trabahador di minasan pagtrabaho ni Grace. Ay, naimbag ang malam mo mat, barok. Imayak, ta ipakada ko makada kayo ni Grace. Ta imbitarek ti birthday ki Giant Uncle Densyo. Nalaki mabalin latamat abarok. Tapno makaliwaksay mo sagpaminsan ta anak ko. Nang, uray sa anak ko man na mapan. Ala, mapan ka kidi. Kababain mo't ka ni Rolly Umay nakapay sukunanan. Ha? Sige. Mabait lang nga Rodroli ha. Tagpalesak. One, Grace, Ryan ka. Ha? Nakpartakan ni pare Rolly.
Isura ka din ka ni Grace, Rowena. Ha? Saan pa'y? Ngam ti amok kat agayat ni insan Rolly ka ni Grace. Kat na inalan na ti cellphone number ni Grace kanya. Anya? Ronnie, apaya dito'y balay ni uncle mo Adencio ti nag-birth jam. Saan nga iti balayo? Awanan balay mi, Grace. Inla ko min. Sipod pimusay da nanang kantatang ko, gapo iti aksidente, hindi ubingag pa eh. So, ani uncle din siya, ti nang padakal kanya. Iso, ti nagbali na tatang ko. Anya? Diyak namnamahan na kastagayam tinapasama kiti biyag mo, Rolly. Makipagladingitak iti kaawan dagiti datakkel mo. Awanan niya man na, Grace. Naragsakak kiti ata na mamo ka. Kastamat kanyak, Rolly. Naragsakak tanagam amuta. Ada ko maipudnokin ka. Anya ka di dayta, Rolly? Kinapudno na. Agayatakin ka. Hindi na mo pala makita ka. Ada ka din nobyo? Ni, awan pa'y nobyo, Rolly. Diyak pa'y napadasan tinikipagrelasyon. Aging ga iti kastoy atawan ko. Tanakatuto kaklaeng amang tulong kadananang ken manong ko. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Nulakit di ata. Maanusam ti manguray iti sungbat ko. Uwen, palubusan ka, Rolly. Itaaklaan mo ta nakarik na iti kastoy kat. Kat, sapay kuma. Ta sa anak ama pa ay iti kamaudyanan na. Di ka mananagan, Grace. Ipanamnamakin ka. Napudno ti ayat ko ken ka. Grace, imawag ni nanang mo. Intaray da ni manong mo iti ospital. Agsagara ka, tamapan mo kitaan. Owan, tata. Mapanak nga rod. Ay nahanak ko, nakaruti sakit ni manong mo. Kasta timbaga ti doktor kanya. Diyos ko. Masapul ka no amaminting narjay mamidwa iti may sa Domingo ti panagdialysis na. Pangalaan ta nga iti kwarta nga ramatan ta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Siyak ti makaamo iti kwarta nga usaran ni manong. Agagagutak pa iti pa nagtrabaho, nanang. Api asikatin ang itulo di tikanan mi. Insan Rowena. Ayan ni Grace. Awan ni Grace insan. Nagawid, taintaray da ni manong na di ospital. Apay, ano ni manong na? Ay, kimaro at sakit na iti kidney. Masapul ka nung amin nga dialysis. Anya? Kasta ka di, insan? When insan? Kumusta, Grace? Nakasubli ka gaya man. Kumusta ni manong mo? Nasayaat mo, Rolly. Ngam, kasapulan ni manong ti agpa-dialysis iti mamidwa iti may sa Domingo. Kasta ka di? Nada problema. Ibagam lang kanyak. At daak akanayon namang tulongkin ka. Agyaman na kiti kinaanos mo kanyak, Rolly. Awanan nyaman na basta si ka. Damagag, Ma'am Grace. Aklunam ka din, di panagayat ko ken ka. Nakasaganak amang sangoy, tiyan nyaman na parikot adumtang ka data. Rolly, willing ka kadi amang danggay kanyak iti problema iti pamilyak. When Grace, nakasaganak ka na yun. Agyaman na, Rolly. Kat aklunat nga rodan ti panagayat mo kanyak. Agyaman na, Grace. Ay-ayatin ka unay. Kastaak mo, Rolly. Ay-ayatin ka mo. Uy, friend. Agbudno ka man kanyak. Da kayo ka din kaniinsan ko, Aroli? When, Rowena, inaklon kun ti panagayat na. Ay, nukas na nga rod. Agbalin ka nga ipag ko, Grace. Alakat, no kayat naklakit di, friend. Nalpas ka din ti trabaho, Grace. When, Rolly, at sa ganaklaan, taagawid akmatan.
Itulod kan. Amang ano da masabat mo di da loko-loko. Wan, sige nga Rod. Agyaman na, Rolly. Nay, ada ka magayam mo anak ko. Nay, kadwa magayam ni Rulay. Wan, nanang, intulod na. Naibaga malam yun, auntie. Kastamat kan ka, Barok. Ay, adaman damagak ka da kayo. Ay, agayang ayat kayo ka din. Wan, nanang. Nobyo ko ni Rolly. Ay, kastaya. Ay, naragsaka ka para kada kayo adwa. May mayat sa mo no agkasar kayo. Tapno agsimpa kayo matan. Saan nga ta? Nasa paunay, nanang? Naanos kan nagagat ni Rolly, anak ko. Amok nga'y ayatan na ka. Di nakabaybayan. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Kan may sa, mapanan ti tawon yaw. Graduate kayo pa yan iti kalendaryaw. Agyaman na kiti panagtalak yung kanya, auntie. Di kayag danag. Ay ayatak unay ti anak yo. Rolly, kasanon ti pamilyak no? Di ka matanagan, Grace. Ay ayatan ka unay. Iso nga ipatig kumat ti pamilyam. Agyaman at nga Rod no kasta, Rolly. Congratulations ka na kayo, Grace. Rolly. Agyaman na kang kaldensyo. Kinagyaman na kiti panang padakilyo kanya ka nasayaat. Congrats pare. Sa wakas, nakagraduate ka ni di kinabaak. Agyaman na pare. Congrats mat kada kayo insan. Friend! Agyaman na, friend. Agyaman kami, insan. Ala, bakit? Panahon kayo pa yung arod, ha? Ta, mapanak man na gubra. Wala kay. Agan-anad ka, ha? Ba't ba di ka ditirik nam, Grace? Owen nga Rod, uncle. Makapakwarak matan. Mabit lang nga ron, tawagak ni Rolly. Hello, Uncle. Haping imawag kayo. Oh my God, ipanboy di hospital ni Grace. Madmadi ka ro, tibagina. Lakay. 6 weeks ka nun ama si Kuga. Masapol ka nung nga aywanak ti bagi. Masela na ka nung agsikog ko na ti doktor. Ha? Kasta ka ni? No, kasta. Masapol nga agsardeng kan nga trabaho. Tapno maiwanam ti bagim kan ti agbaling nga anak ta. Kasanon nga iti panagpaagas ni Manong no sumardengak nga agtrabaho. Di ba pakadanagan na ita? Siya akong ti makaamoy ti amin. Agyaman at nga Rod no kasta, Rolly. Rolly, kasapulan tayo ti bakod. Protection tayo iti unag ti usok. Tadi, umay manan ti panagtutulo. Wanang kail. Ibaga ka ni George. Ta, rugyan min inton bigat. Alalakay. Apay talaga mo pan kalatag trabaho? Ure agbagbagyo? Masapol ang mapanak, bakit? Amang ano magaburan di usok mi. Di kagdanag. Agan amnadak, bakit? Ala nga Rod la kaya. Basta agal-alwad ka kanayon, Juan. Pare, napigsa ko ni titulo kan angin. Apa yang ngay tuloy tapay lang ti sumrag iti usaw. Kasapulan pa rin. Tapno sana masayang ti nagbanugan tayo no magaburan lang. Ala, isimpam day tatali. Ipaoy-oy mon. Ta umuna ako na sumrag. Ta subaruno ka mat pare. Wan pare, sige. Agan anad ka nga ron. Hello, Uncle Dencio. Apay, nakaawag kayo man? Umay ka dito hospital. Nagaburan ni Rolly. Isungay taremi dito. Anya? Sige. Umaya ka dagos, Uncle. George, anya ka no ti kasasati asawag. Sana nalasat ti pan nakagabor na iti daga kan bato. Anya? Diyos ko. Rolly. Aboy,
tinanawan na kami mutan. Kasanon ti anak to. Grace, adakid daw ni Rolly. Sakbay uyos ti biyag na. Anak ko ditikitaw na, George. Naragsak ka no amang ito na itikid ni na kanimanog mo. Anya! Lakay, ada kami manan. Mailiw kami una yan. Kaduak ni Manong Ringo, kenti anak ta, ani Ronron. Amom, karuprupam unay ti anak ta, Roni. Agpada kayo anatangos ti agong na. Sabay na kuma, takanayon da kami abay-abayan. Tibiyag dito'y lubong kat adda patinggana. No addaman mapukaw, addan tulat na dumteng, asukat na. Alaga gayan, di taan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Erika. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami kat Diyos ti Mangsalwad kada tayo akanayon.